Mũtongoria wa arĩa anini mbunge-inĩ ya kauntĩ ya Kajiado arĩ mũhari-inĩ wa mbere gĩkundi gĩkĩ kĩa MCA a Azimio meyumĩrĩtie kwanĩrĩra kwaga kũiganĩra na mũrutĩre wa wĩra wa speaker wao Justus Gusul. Marauga kũringana na watho speaker abatie gũkinyanĩria wĩra wake atekwenderera mwena oro wothe, no tiguo gũkoretwo kuona aronania igũrũ kwenderera MCA a UDA. The Honorable Speaker has long ceased to be an impartial arbiter in the Assembly when opinions differ, has unapologetically and persistently taken political and personal sides in disputes concerning the management, leadership and business of the Assembly. Lakini ile mambo tumeona bado speaker ako katika siasa. Speaker saa hii hana tofauti na yule mbunge ama MCA ambaye amechaguliwa kwa chama ya UDA. Yeye ni kama sio speaker, ni kama ni MCA. Hamwe nao ni maramuthitangira kwaga kurumirira watho na kuhuthira wabici yake na njira iria itagiriire gukinyanĩria maundu matarumireire mutaratara wa bunge. Na leo kama waheshimiwa wa Azimio tuko hapa tukisema kwamba hatutakubali mheshimiwa speaker aendeshe county assembly kama boma yake. Tumekubali, tumesema kwamba assembly iendeshwe na sheria, na tuko tayari kusimama kidete kusema Kajiado County kazi lazima iendelee. Kazi ni lazima ifanyike. Wale wanapinga governor wapinge governor kwa sheria. Speaker aendeshe kazi yake akifuatilia sheria. Marauga gutire hindi megukira magithie na mbere kuhinyiririo na kuimwo mweke wa kuruta wira uria mathureirwo, makiuga na kuona mweke wa gutamburukia meciria mao cikaro-ini cia bunge ndukoretwo uri undu muhuthu. Wananchi walitutuma wakiamini ya kwamba tumekuja kufanya kazi, hatukuja kucheza, hatukuja kutoka nje, hatukuja kujua nani mwenye nguvu, hatukuja hapa. Kwani Waswahili walinena wakisema fahali wawili wanapopigana nyasi humia. Bila shaka wanaoumia ni wananchi. Ndũmĩrĩri ĩrĩa matumĩte kũrĩ speaker Gusul nĩ kũrũnga mĩgendere yake na gũkinyanĩria wĩra wake kũringana na watho, wakorwo ti ũguo mamuonie mũrango. Hiyo tunaomba Mr. Speaker kwa heshima kubwa. Tunataka usawa. Tusipopata usawa sisi kama MCA wa Azimio basi tutaleta ile unahitaji. Na tunaomba kwa heshima, kwa njia ya heshima, rekebika, na usiporekebika basi manyitire ati ni undu wiki kuona ihinda riri kaunti ya Kajiado igomeirwo ni thina munene wa ng'aragu, mbunge irakorwo igikirira maundu ma uteti handu ha gwiciria uria mangika guteithura muingi. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.